DKA ampun duit pemajikan keren duit tegak beleg kumaha cara nanya ngan duit dipugus ke mah kudu minjem motor ka batur motor mas ieu info nyore atuh motor ieu mau dijual yang reksa 1000 miliar oge tah jagur atuh dah kenapa sama tewon di info nyore guys pokoknya mah aya motor anjing aya maksa deui ton charger ton ya bos aduh charger alhamdulillah urang mah kamu ton aduh asa kan damal abi teh di Bogor atuh biasa atuh aya masa kasep bisa bodas ton abi teh ayeun ton praktek ton ini motor kedeung ka mana ka warung tah dia anu warung pink itu geus gedeung sok lah pake kadengannya kade dong gedeung ton da kira kredit sok lu heran kita motor teh sok kadenya iya tuh asik banget eta rum roang tadi kan bener baraja gimana mare udah kemana aduh Kasep pulang naik bulin ngeudah gitu kan bulin kenal dia biasa mabar HP kemana aku pulang naik bulin itu gak duit coba duit kan pakai bulin iya berapa orang tuh duitnya orang kayak ada motor malah jual cok sayang sabar aja ya itu tinggalin gelang tinggalin gelang kayak anak dipakai ya udah halus kene ayo malu lulus mah bisa sok rek ke uli mah halus bi minum kene minum kene sok atuh sabar sondapan 5 hiji sondapan berapaan kilo ya 4 hiji siap 70 52 ya siap ya nah ayo anya siap gede oh siap Pak anjing halo halo naon bos ke motor aing mah aing atuh anyar kene urang di mana tadi di mana ieu motor aya ti babaturan nu urang ieu mah gede sabaraha 3 juta kurang boga 3 juta kok saha nu gede kena Waidan tah tingali tah baca Piton Smash Pro tah Piton Apro geus dibeli cenah waduk dibeli tadi teh nginjem ka warung itu di mana itu tuh jelema gitu break anjing kan